Jopuonjre grade mar 10 iloro kawuono. Jopuonjre moko ariyo maya familia achiel e gweng' ma Kijiwe Tanga, Malindi e kaunti ma Kilifi, kidekre yudo thuolo mar donjo e skul bang' wuongi ne otwe higni 4 mokadho. Jopuonjrego Lucy Mwalimu kod Stephen Mwalimu notimo penj mar grade mar 9 e skul primar ma Kijiwe Tanga. Giwacho ni mingi onge kod nyalo mar chulo negi omenda mar somo kod omenda mar ng'iewogi skul mag skunde manoluongie mag Moi Forces Mombasa kod St George's Kaloleni. Jopuonjrego koro kwayo jogo ma chunygi ng'won manyalo konyogi chopo lek magi mondo mi chieng' moro gikonyie familiagi. Hivi kimasomo nimerudi chini, alafu nikiangalia familia yangu yapata shida kwa sababu mamangu hali yenye napitia ya kikazi. Tangu babangu afungwe nimeweza kuathirika kwa sababu nikiangalia nyumbani mama yuko peke yake katika kutuhangaikia sisi chakula, fees na kila kitu. Hadi mara nyingine watu wafukuzwa na hatuwezi kwenda shule, tunabidi tumsaidie kikazi ndio tupate school fees kulipa, ama tupate kama ni pesa kidogo sasa kusaidia chakula kwa nyumbani. Baina ya watoto 7 kuna watoto 2 wamemaliza grade 9 na sina uwezo wa kuwapeleka mbele. Maana kazi sina na shughuli zangu ni za vibarua, kufulia na biashara hizi ndogo ndogo za kutengeneza mahamri. Wadhi mbele Nyakora